Kasing samla jong himalang rin menta ka arphoi tarik nailar araja arphau lai kala pentip bakala weng no e kajing yakhi haden baka district council ha ka khat phra tarik nailar kala penmi e ka notification bala weng no shipor ye upa im nang te sing simyong na ka shuki kumus im ka himalang rin laban kedau baka sing samla ka himalang rin kala penong e kajing yakhi bandawa baka bor jong ka district council kadai ban weng ye upa im nang te na ka shuki im namar kajing penon kam bakala jong u ya ka bor. Kubur penting sa ipada susung jongga himalayan kunju lese si ipada susung jongga cat beliau de kejiwan juga kita sini ne kalau kami wan ban yaitu pada iwan ban penting ba hadir kejian jadi jong jingaki jong kesen sama himalayan dekat berikut di ejar jongga hima de hadir kumpa si benai tam dah nilai yo usor jong jingjong berkata kalau nakaliang jong klik porno sosial ne po jan dulu jong HADC district council kalau no ya payung nanti naka syuki skim jongi halo bidau tiba ngatarai kami sudah bertemai kopi wilayah Saki wilayah UI hakini kipol balada de haji sisa kalian beli besar sama di lamut ba ngiwan man yaki lada kan konsil kampat rai ya kan ga ya kan gaji kuat kecuni dan rei hadin bangila yo pat ya kan gaji kubur bangi UI kan notification coba konsil ba kelapen kudno ya kata jing sisa jong pain nanti yang ke himalangan de ni penbenang ni aku juga pun syaki pada nak susung pada kalian tu bisa samla nila penkut no suakat tu yang jing yaki de henry kom bangila keren nadu di rally di bangila penong ko kensosan di bangila penong ko nangdiloy pada kalian tu bisa samlahi nyai don rekat bagi pada pun dia jauh ke hima yang don rekat penuh ke bos nisal apa ke hima yang don rekat penuh ke isi lah ketika isi ke barim dan isi ke termai dan ini nyelong baik kalian persyak ya kalian nisal dan kalian yalam lada gile ke bundai pan ilong kalian persyak yang kita di balong yang persyak lada di yalam bakla di pada